بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga kakasing sinallahu subhanahu wa ta'ala, yari na isab kami hawakto ini humatud maun pahadarat sing kamu mga palanggungan namu hapag-agama mga anak apo namu damikyan hatiranan amuin hawnu na masakop abutan sin pagpamahalayak ini patawrun na mo in salam kasila sa kanyo katantan bangmayan hingkita niyo madawhat taniyo hingkabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala kato taniyo misandi na to na madawhat hingkanapsuhan na to iban singkabayaan na to habang mayan majukup taniyo ini papakawa kato taniyo si mahasot si mahatinggi ipahapit kato taniyo rin di dunya ini dahon taniyo mangarap pahadarat si mahasot si mahatinggi salta ikawin taniyo anak apo taniyo yung kagugunahan nila karayawan. Salam doa asing kami kaniw katanta. Mauli rin dito, masimasirain pangadyan taniyo, wala pa kita niyo nakalalaton, dahil nga pangadyan, bunga simpag-iman, amo na mga tao, kaya lanaban, iban masarap kanila in imingat sin ilmu ipapaingat sin Allah subhanahu wa ta'ala bat sabab hasabab sin ilmu amo yan in hikapayakun hamanusia salta hikasanyang kanya dahil diya dunya ini sambil paadlaw akhirat in kagunahan amo na in imingat sin ilmu pagbalik-balikan taniyo ilmu kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiap-tiap siulangan hantara sin kita niyo mga tuan masira kita ni rito ha pangadyan niya dito dayaw sin ilmu biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
afdalu sadaqah an yata'allama al-mar'u al-muslim ilman summa yu'allimahu akhahu al-muslim. Rawahu Ibn Majah. Mga kakasinamo na Allah subhanahu wa ta'ala nagdaak siya kahiniposan Nabi. Dahil nga mga pardaakan niya, hakahinapusan Nabi, hakahinapusan umat, hinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diaak na marikato, magbayta kato taniw, sin hihinangon taniw, ubos na hidyatul sin Allah subhanahu wa ta'ala, magparagbos dakuman kita niyo, sing kabayaan niya, kita kato taniw, pamulansang, hatiap-tiap siulakan, tujuh pakamatauran. Afdalus sadaqah, pagsarak ka kam. Sumagawa mga tuan insarak ka darajat. Dahil mga sa taas-taas darajat sinsarak ka. Afdalu sadaqati an yata'allama al-mar'u muslim an yata'allama al-mar'u al-muslimu ilma. Insarayaw-rayaw hipagsarak ka sintaon. Dahil hamang asarayaw-rayaw sarak ka, amuna intao imingat ilmu. Pula mo yan tuan. Harap mo pagkain nagsarak ka. Pabaran mo. Amod to mga tuan yung makauna magsarak ka, sarak ka himbaran mo. Sabab ang kawala timag na nagsarak kahabaran mo. Di da kau maingat magsarak ka pabukun baran mo. Nabiya din yung dagbus. Pagsarak ka himbaran mo imingat. An yata'allama. Sarak ka himbaran mo imingat sin ilmu ipapaingat si mahasud si mahatinggi. Ay nakaw magsarak kahabaran mo sin ilmu, di dahi papaingat kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena injunjungan tanu alaihi salatu wassalam nangayu doa patuhan. Magpatampan siya sin sa taud tampan. Tampan dahil ha ilmu. Dihi kapag sarak kapabaran, di dahi kapag sarak kapahisiw-siw, nagpatilibon. Junjungan tanu alaihi salatu wassalam, ha ilmu dihi kapag sarak ka, kalna hikamu darat pabaran, hikamu darat papagkahi, hikahilu halawm simpagula. Amunin lapal sinjunjungan tanu alaihi salatu wassalam, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. O Tuhan namu, magpatilibon kami kay mo. Dahin ha ilmu, di makarihil kamumpaatan. Di makarihil karayawan. Na bangin ilmu di da makarhil kamumpaatan karayawan unin halawm sin ilmu yan. Ilmu paghiluhala. Ilmu nagdarasim bala. Ilmu nagdarasim mulka wal iyadu billah. Pamulan sangkato. Sinjunjungan tani walay salatu wassalam indayaw sin ilmu. Nakapagsarak ka kauparbaran mo. Insiyarakkahan mo baran mo. Nauno yan. Ilmun yuntafa'u bih.
amin ilmu makarihil kaniya karayawan dunya sambil paadlaw akhirat. Uno patuan, summa yu'allimahu akhahul muslim. Puasing kaya sarakkahan niya na imbaran niya, magsarak ka siya. Hapagkahin niya. Aturayan tuan. Sa amasa na to ini. Pirig lubukon amo ining kaya pagsarak ka na to. Dahil nga sabab yan, nagparmanin Tuhan tani Rabbul Alamin. Hasuratul Munafikun. Parman si mahasut si mahatinggi. Ya ayyuhallazina amanu. Tiyawag sintuan ng bariman. Melainkan bariman na sila. Apabila tawagun si mahasut si mahatinggi ang bariman, pagganap rahmat, pagganap lasa, pagpasubah karayawan, pagpakug hasul ka. Aturayan tuan. May tayad to sa buhay kakuyakan dia dunya. Ing kakuyakan dia dunya katantaan, paaniya magkapasaw. Magkalanyap. Adapun. Ing kakuyakan piyakuyag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bakiyah. Kakal. Tataping karayawan niya, mga anak apo. Na, uno yan. Ya ayyuhallazina amanu. Ya kamu mga beriman. Amin ni amalan min rukun imanunum. Wala nabugton palsugpatan. Hasabab sinunum. Hantara si mahasut si ibang mahatinggi. Yarin paltawakan kan. Ya ayyuhallazina amanu. La tulhikum. Ayaw kamu tuod masasaw. Ayaw kamu maligap. Sinuno? Malazatid dunya, sin masarap aturun, sin masarap dunguhun, sin masarap na namundi ha dunya ini. Mahinang sabab. Di na kamu makapagtaat patuhan, iban di ni umaagad. In naraak sintuhan maun kanin. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ayaw makalirap kaniyo, ayaw makatiwambang kaniyo. Inuno. Indua. In magpatauran alta. Kalupahanin magpataod ta at ibang pag-ibadat patuhan. Hasabab sin magpatauran alta makasasaw. Hasabab sin magbunni-bunni. Iwan sin anak apo, iwan sin panugo. Katay Quran. Di na umarap paunahan, harap na patay Quran. Di na umalup pakabayaan sintuhan, alap alupon nentay Quran. Mga tuan, mang nagtatay kud, kaunitan sa kita niyo. Pagpatauran,
Kabayaan sintuhan ni magpataon. Sa bukon pagpatauran laway ring hanap suywan syahwat. Yung pagpataod laway ring pagtaat pa Allah Ta'ala iwan pag-ibadat kaniya. Ayaw makasasawin dua. Sa inangun sa babin dua. Hikakusug iwan hikatao iwan hikaluag. Sin pagtaat pamahasot si mahatinggi iwan pagtag-ipon kaniya. Nahisiyo-siyo inhiminang sing kasasawan. Di nila ikatunay ang kabayaan sin Tuhan sin balawi-lawihan jukup-jukupan impanyap nila. Ampa sila ri masasaw magtag-ipon patuhan sa gawa nasasawra sila hasabab sin pangalta hasabab sin pagmain-main iwan sin anak apo nila. Wa man yaf'al dhalik hisiyusin himinanghan wala niya napataudin kabayaan sin Tuhan malaingkan kanyara. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalugian dunya iwan kalugian hadlaw akhirat. Ahin taon na lugi pag-usari dunya ini. Nimipis na imbaran sing kasusahan. Ay kau na atuan. Di ka kau masusah. Sing kalugian sulga hadlaw ka na. Nari saan masusah? May wala pagsusahan niya. Dahil nga sa babad mga tuan, mag-uus-uus kita niyo pagkabayaan sintuan. Umalup, ay na to, tay kuran yung kabayaan niya. Tay kuran na to na yung kabayaan na to. Siya ayaw na to sadya, tay kuran yung kabayaan sintuhan. Na may tay ni tay kuran na to na, sabab wala narunin ilmu nagdaramong pa. Wala na to na piagsarak kain ilmu pabaran na to iwan papagkahin na to. Wa man yaf'al dhalik nahisiusin himinanghan masasaw siya simpasalandua. Magpatauran na alta, magpatauran panubo. Paulaika humul khasirun. Siya na yan. Intimap pasing kalugian dunya, iwan kalugian hadlaw ka na. Turihan tuan, mangandal kita niyo marayang. Awon sulat ka tutan niyo sin Allah Ta'ala ayar. Piag kakahagaran sin muslim had dunya ini. Sin ini sulat kaniya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan tuan na suratul munafiqun. Wa man yaf'al dhalik hisiyusin minangayan amin sulang pakabayaan sin Tuhan sinjujukup siya panyap mahinang sabab di siya masasaw di siya maligap sabab di makaligapin dunya ini di makasasawin dunya ini wairoon karayawan diha ini in karayawan agarun na to sa diyang kabayaan sin Tuhan dito'y marayaw masanyang syariah dunya sambil padlawak. Narangyad tumabaliktad. Ba't nasasaw siya sabab sindwa yadto nasabun? Paulaika humul khasirun. Lugi siya pagtaat patuhan. Lugi siya pag-ibadat patuhan. Lugi siya pag-iman. Lugi siya panawhid. Way inu-inusin tao, hamasatay ni lugi siya pag-iman. Kundalong na mga nagdakang ako. Way inu-inutan niyo hamasana to ini, miskin kita niyo pag-iman.
Subay rayahan na pag-iban. Subay rayahan na pagtaat patuhan. Dahil nga sa babiyambiyay takato tanyo sinjunjungalan alayhi salatu wassalam, laysal ghina. Bukun long na yung pagdaya. Hataod sing kakaya-kayaan. Na masana to ini pagdaya, mataod kakaya-kayaan. So ang bihad to, dua yung pagdaya, pagdayahan tara sintaw iwan tao na magpataod kakaya-kayaan. Magpataod badyo malingkat, magpataod sa sakatan malingkat, magpataod bay malingkat, magpataod pasyal malingkat. Yan, pagdayahan tara sintaw iwan tao. Nahaon yung pagdayahan tara sintuhan iwan sinikaw. Di da maggunahin Tuhan sin pagdaya mo, ikaw magkagunahan sin pagdaya ring Allah subhanahu wa ta'ala. Na pagdayahaw rinan nafs, pagdayaha pag-iman, pagdayaha panauhid, pagdaya makadasara sin Tuhan, pagdayaha pagkasilasan, pagdaya harayaw addat. Ari na ito nakaingatan bang kansyo na addat. Inna pakay na ito, inna pakay sinanakapo na ito, uway na maginuin. Yung pag-addatan da kumaan, namin matawsin. Yan. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum. Pag napakahan niyo inuno-uno na kaya anugara na mo kaniyo. Kuno min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Uno-uno na sadya. Inuno-uno rin dito, anong pangunahan niya? Ilmu. Mataw di anugara ka to tanyo sin Allah Ta'ala pag napakahan pabaran mo ibang papagkahin mo. Laway rin nga pag-ingat, iban magpaingat. Dunhaning kunsi sing karayawan. Hantara mo riya dunya, iban si pagkay mo, lawi aulahan tara mo, iban si mahasut si mahatinggi. Bangha pangita mo indayahan tao riya dunya, masanyang siya hantara sinto iban tao. Aturay sabin, dainghan si Pak. Labi insan yang sintaw dayahan hantara na iban sintuhan ni. Sa babindon niya ini, tay kuran na to. Di kay ingatan ni siya makauna. Himalamma ka, hibata ka, hirayahan ka, hisusag. Bang dumatong na impal kantaan. Dahil nga sa babiyad to, impagsadya, tanong sinadlaw ka na, di maingig din nga konsum. Ayaw inangon konsum kung isa magsadya kita niyo. Konsum, hindi ay tasintuhan. Maubusin konsum da. Ayaw na ito nakanapan, konsum kung isa. Sa konsum na sadya. Maubusin konsum da. Inus. In kaagitan niyo magpatauran. Sin, lutuon paadlaw ka na. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Pag napakakam. Hakawajiban, iwan hakasunnat-sunnat. Maita. Dunhanin hinang karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun mananabang, aun tatabang. Impunan si mananabang Tuhan.
kiyaon ka to tanyo, aun manabang, aun tabang. Aun iniingat, aun paingaton. Min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Hari parumatunging kamatay. Hari parumatunging kalama. Nabangyad turi niya matabalim bihad turagbus. Sasaat. Mangayo siya patuhan. Rabbi laula akhartani. O Tuhan ko, dihili ako tiyo-tiyo sudya. Waktu. Ila ajalin qarib, tiyo-tiyo sudya waktu. Fa'asaddaka wa akum minas salihin. Agarun ko na yung kabayaan mo yaddo. Magnapa ka na ako, magsarak ka na ako, hinangon ko na yung katanid. Wa akum minas salihin, pagtaatan ko na yung kabayaan mo, mag-ibadat na ako, lumamod na ako ang mga un. Sambag si mahasot si mahatinggi. Walay yuakhir Allah. Way na. Di na. Wayroon na maas mahinang bata bago. Sabi haon naglalawag intaw, ang manim maas mahinang bata bago. Way na. Puspusun sintaw iningat nila. Manawi pa sila malaikat, manawi pa sila katantandi na mahinang intaw maas bata bago. Ubos na in pakadalan ihil sin Allah Ta'ala. Wa akum minas salihin. Turayan Tuhan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam biulansangan kita ni baita sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarahu. Wailun dapat mga tuan. Manaikod kita nuriya dunya. Bang kita niyo manaikod day dia dunya subay aun hirin, aun dahon. Na, sumasaan na ni kabin sinta umangi, sumasaan na marasin ta umangi. Intimap pa si marayaw. Nakawin siya pamarayaw, nakara siya pamarayaw. Turayan tuan. Na imara niya pamarayaw, hapuas niya dahil dia dunya pituin taud niya. Paano rin sin Allah Ta'ala yung karayawan madtukan niya. Biya sin tubig hasapa. Ano deng hataas harap pababa. Paano rin maun kaniya sin Allah Ta'ala yung karayawan. Amin kiyawin niya riya dunya. Duweng pen nararaan niya. Sa luway niya yaun hakubul niya. Awon para tungun sintuhan maun kaniya. Ba'da mautihi, puasing kawapat kaniya. Hikaisa. Ilman 'allamahu. Amo na ilmu na ingat niya. Iwan sin ilmu kaya pang hindu niya. Nag-number 1 tuan. Tayo nga sabab yan. Mga anak ka po, ayaw na to tayo kuranin ilmu ini. Malupa si barantan yuri ya dunya iwan adlaw akhirat biya dahani mga tao way pangadji dia dunya. Nagmasusa na habaran, mga kulong na naka-school marayo, mamaya naman ako kangkuan niya. Dahil nga siya babiyan, nagdubol tayo ni mga tao, nag-study, nag-school hamasan na ito ini.
atas mamayad dakula. Dakula sin dakula bulawan atas nag-study room adlaw. Bangman sila makalamud ang mga tao taka panghati, tao taka ilmu. Mga tuan. Dihi ka kumpired tumadto. Sarawa siabot na to sadya. Si pamukaw na to, hapikilan na to. Balikan na to, bang si manyangin tao sa wabsin ilmu ni Arya Dunya. Lawi saning sanyang sintawhad daw kana-kana. Bang, iarad niya in ilmu kabayaan sin Allah Ta'ala. Ilman allamahu wa nasarahu. Ilmu ingat niya. Unin natin niya. Piyagguruhan ng Quran iban hadis. Bukun ilmu halawm patong nawagbag yadto halawm in tao. Inyadto tigum-tigum. Natuan pagkahakaran sinta yung biyad duragbus. Yun siya nilang nin ilmu niya. Way nakapangadji. Sa labi rin sin nakapangadji. Nasipak nung nempatong yadto siya rito. Pagguwa ilmu. Way kasabunalan niya. Imbunal amurin ilmu biyayta sin Allahu Ta'ala Quran. Dunya iniwan akhirat. Inhalawm sing Quran mahamul niya. Nauno. Paman sin Allahu Ta'ala. Hasuratul Isra. Inna hajal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sa bunal tuod parman si mahatsut si mahatinggi in Quran ini amunin ini katluan kajud hangga to sang putagupat sura. Yahdi manghidayat yan. Kanda siyo pamanga tao mataas ing kaadilan nila. Na hinda siyo yung tao mataas ing kaadilan, hinda siyo yung tao way kaadilan, mababa. Marayaw yung pag-iman. Marayaw yung panauhid. Sabab, amo yan yung puudan, amo yan yung hugot, amo yan yung gamot. Bang tiblok-tiblok. Mo yan tuhan. Yahdi lillati hiya aqwam. Nah. Dahil nga sababian mga tuhan, ayaw na to initay Quran. Lamu din ni dahil nga mga hipangasubo ka, tutan yung pagdatong palawm sing kubul. Subun kau sing Quran. Simpasalan ko. Giyaan-gaan na to. Bukon kita niyo serious lang sin bata bago. Giyaan-gaan na to. Ang dadahad tulong mo. Naway sa lumabaitaan ko na dya Quran. Bang kawasubuhon. Wa ma imamu ka na yung baita ko. Quran. Imbihanin na nga subutao. In iya subutao. In susungon tumtuma. In pangasubuhan tao. In umasububukon tao. Malaikat. Bang tao ibang tao na kurik na kaw. Sa baboy ron tao mabaya rong. Nakurik na kaw. Bang tao ibang tao na bihad do. Sa pagpagkasina nin tao. Pagkatanda na nin tao. Ampay niya undi na. Naturayan to. Nah, sa bunal tuod parman si mahasut si bahatinggi aming Quran yan makatudyo kau pamarayaw. Naunim marayaw, kaadilan sa taas-taas. Kuno mo madaw hating kaadilan sa taas-taas? Number 1, bil iman.
sababin iman salakan. Wala na pindari nga umat na kauna sambil pabihaon. In tauhid salakan, di mapindah sali. Na, bang muna taritib, kaya amalan induayan sa taas-taas kaadilan. Na hindi misang kanganan sa baba-baba. Bang sa baba-baba awon sa kaliway. Di kanganan sa baba-baba kaadilan sa wayway kaadilan. Ba't bang awon sa baba-baba adil pentaw. Kanganan pa sa mababa. Nampayan, laong si mga bata bago, below zero at negative zero. Bangaon pa sa baba, umulong pentaw habaran niya. Umulong pentaw hamaas niya. Aon patiu-tiu palsugpatan sinatay niya, tudyo pamahasot si mahating. Na uno pembiyata sin Allah Ta'ala, wa yubashirul mu'minin. Beriman halom kuyag. Maita, bibasyaratil Quran. Sabab di siya kumuyag singkita niya, kakahinang sintao. Di makakuyag. Pag-anayon, magkahalo, paggahaon. Sa iyong pagpakuyag di ay sing Quran, iwan sin sunna, way nasakop sing gaha, way nasakop sin haluway. Amin lang mo original sintao patao magkahalo da. Na unin original, amo na hindi nga Allah Ta'ala. Bang lang mo original, hinangan yan sintao lang, may makamdo, sinangan si Milikan, hinangan si Jipun, hinangan si Nun. Nasakali, hinangan, piyapan jari kay musintuhan, di mo na yan. Ilmu santuhan sa lagu-lagu. Na imbar iman, makuyag sila. Sinuno? Makuyag sila himinang sindaakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakuyagan day sab sila sinagdak. Alladhina ya'maluna as-salihat. Na hinang siya rayaw-rayaw, pituin taod niya, umbul hambuok, amo na yung tao, imingat sin ilmo, iwan nagpaingat siya, iwan nagpasamtay siya. Kagunahan na to hamasa na to ini. Lilibre kita niyo sin Allah Ta'ala singkatan dirihilan niya. Ampa kita niyo makakugdan pakabayaan niya. Nasa kali, timangkis mangan kita niyo, tiyay kuran na to, ing kabayaan sin Tuhan. Di na magkugdan. Sabab way pagtatawan na to, way salakan na to. Suri man magkugdan na kumun. Di man magkugdan, nagdugtun. Na nagdugtun man, nabagbagin na karugtul, iwan sindiugtun. Aturayan tuan. Na ini karuaw, no? Wa waladan saliha, wa waladan salihan tarakahu. Papaayaran sin Allah Ta'ala in alta. Sa tungod pa anak, akrimu auladakum. Bukon pagaya sa honorable kanyon anak mo. Yung pinaka-unor kay mo anak. Nabiyaw, unor anak kaniya, amin anak niya magdirihilsin.
Amin anak niya rin makarihisin, bukun unur kaniya, bukun honorable. Akrimu awladakum. Subay honorable in anak. Bukun sinin honorable. Bukun kawasain honorable. Hindi ka to. Siniwan kawasain pagtakon honorable. Kaya sabihan, ayaw kita ni may inu may ta nabihay ni lingog. Si Manu siya. Nahinang sabab, bukun honorable hama iban ina in anak. Inhonorable kanila, anak matawd sin, anak ini matawd kawasa. Nayari mga tuan, wala dang salih. Anak. Nagkukoordinate, nabubutukin atay sin anak, iwan sin ama, iwan sin ina. Mangarap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nawapat na in ama, iwan sin ina. In anak na yadto nag-aamal pamarayaw. Hikarwa pahala mag-anud-anud madtukan nila ing karayawan dumiwan sinadlang. Turayan tuan. Nah. Uno pa tuan ikatu. Aw mushafan warasahu. Mushaf amo na ini. Napataod niya ini. Nahinang bihay ini. Kaya hinduan niya pa, naparaan niya pa kauman, magkakukunhan sinbiha ini. Quran. Ikatu. Ikaupat. Aw masjidan banahu. Nakapahinang siya masjid. Pagtag-ipunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon masjid paglingugan. Hinangun kuta. Kuta hipaguno. Pagiluhalaan. Turayan tuan. Sambil paadlaw ini masjid pagiluhalaan. Kuta. Dahil ini. Masjid banahu lillah. Nagpahinang siya masjid pagtag-ipunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi buyutan. Inna lillahi baytan fil ard. Wa buyutullahi fil ard masyajiduha. Nalaw, may tak magkakunanin tuan bayri. Kita'y magkakunahan. Na may taon niya to. Pagpupun-punan. Sin mga sila beriman. Kaya sabihan pamun-pun kau mga tao sulga, yadto ridto kabakan mo. At turayan tuan. Nah. Ikaupat. Ikalima. Aw baitan li ibnis sabili banahu. Atawa nagpahinang siya bay. Paguhulaan si mga musafir. Si magtutulak-tulak magbibisnis. Si magtutulak-tulak manununtut ilmu. Nakapahinang siya bihad turagbus. Libre sila humanti dahil doon. In karayawan niya yadto mga tuan mo. Nabihaon tuan mataw din bahay niya. Buk-buk sadya. Buk-bukin nagula. Simataod magkakukunahan. Kampung niya. Lahasya niya. Miskin halawang sinula niya. Miskin hapang daig niya. Mataod magkakunahan. Wait. Manok-manok. Wait. Squatter. Aun bay niya malingkat. Malingkat yung pugad si Maya butangan kutsun. Sila pa isa binaghinang. Intao, squatterin patay, squatterin buhi. Mayroon manok-manok squatter.
Turayan tuan, maling katimpukan. Intao hamasa na to ini. Hamanga say duwok magun. Na. Baitan li ibni sabili banahu. Nakapahinang siya bahay. Diunit niya. Balikan taniw parwa. Pamanga tao musafir. Pamanga tao barhajat nanununtutil mo. Na uno pa yan tuan. Hinsumunod. Aw naharan ajarahu. Ikauno. Nagparahakan siya tubig pakauman. Wayroon tubig. Kiyawa niya rin halawang sinlupa. Iwanin kiyawa niya kayaon. Hasapa. Ataw hasuwa. Pirahakan niya madto. Siya makagaos. Intaw yan, hakabuhi. Mag-anod-anod na yung karayawan niya. Labi aula tuan hakamatay niya. Bang niya na hinangin bihan dagbus. Na, ini kapito. Aw sadakatan ajraha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi. Nagsarak kasi. Daing hasin niya. Ding hasin niya, bukun kataan. Pialuhay ka niya sintuhan. Min yusrin wa aisar. Daing hamaluhay, maun pasaluhay-luhay. Sa kalikyamunitan kita niyo si maluhay, iwan sa luhay-luhay. May tayad to. Sabab bukun kita nubiyaksa. Wala taniw piag-anaraning kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga tuan, inna sabbutu numeddu. Palman sin Allah ta'ala, wa yubashirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. In sila yaddu. Tiyatawaan sinallahu tungbas. Tungbas sibi-sibi bukun. Ajaran kabira. Tungbas sa lagu-lagu. Bukun piyuhong hatao. Bukun nagpabantog hatao. Sakawa, impiyuhong niya. Dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan mga tuan. Intaw nagtatagipon patuhan niyaon kanya into inimimikit. Al-hubbu fillah. Nagibadat siya patuhan lasa. Al-khawfu lillah iban kabwa. Warraja'una. Ibanin hulat-hulat niya Allah Ta'ala. Ngayon naman sana ito yung hulat-hulat sinta utao. Amolong ni makatawang ka ako, makaril ka ako siya. Narumad lang yung koneksyon, harap magtupat tao. Amolong ni makatawang ka ako, yung tao yaon. Sabab sadya santo. Makatawang, impuunan si mananabang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang kuno yadto. Inna huna mu'amin tumatawang kay murid na makatawang magkalo na magambulda na magtuhuman na sabab amuad tinyo hulat-hulat niya in Allah Ta'ala wetaan kita niyo ay kamu maghulat-hulat kaniyo haingat mo hakusog mo halta mo sa paghulat-hulat kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala na mura-mura mga tuan. Mga anak apo na mo atiranan, aun alamat sindunya. Damik yan aun alamat sintao. In alamat sindunya kita na tuna. In alamat sintao kita na tuna. Na ayaw na to kalupahan. Aun signal piarasin Tuhan kato tanyo. Kauhaan tagupat kajam. Suway aun alamat, aun signal, hantara taniw iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
laway ring hingat. Nabangyan di lumaway hingat, tigom-tigom, tukod-tukod. Tenga sabab yan, in Quran ini di man jari pagdiskasan. Di man jari paglukatan. Naunin man jari ingatun. Maun kita niyo pamaingat. Bukun hang katao sadya. Ang panato mabanding. Haunin marayaw, haunin sarayaw-rayaw. Sabab di man jari pagpian mangi, uway lamud, in pagpian na to sadya, haunin marayaw, nabangaong pamarayaw, haunin sarayaw-rayaw. Na murah-murahan mga anak po, patubtubon na mo dito yung pangadian na to, murah-murahan. Iniyan ugaraan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, karayawan, bangman, majukup taniyo, ini pakawa katu taniyo sin Allah ta'ala, aun hikawin taniyo, aun marata niyo, indagbus sinikawin taniyo, alla takhapu, wala tahjanu, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, wallahu a'lam bissawab. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulin fid dunya wal akhirah, innahu sami'un qaribun mujibud du'a, wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.